I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Kao što znate, nije mi bilo 2 mjeseca i odlučio sam da snimimo novi video. Tačnije, započinjemo novi kontent i mislim da će vam se mnogo svidjeti. I naravno da ne pomislite da neću raditi flipove, naravno da su flipovi uključeni u to jer bez toga ne snimamo. Tako da ovaj kontent će biti malo drugačiji od prošlih videoklipova koje smo radili, tačnije vlogova. Tako da vidjet ćemo po vašoj reakciji da li će vam se svidjeti. I za današnji vlog smislio sam jednu igru gdje će učestvovati i moja devojka. Ko ne zna ko je moja devojka, to je Rada. Mislim da dosta vas i znaju ko je Rada, tako da u suštini smislio sam jednu igru u kojoj radim flipove i trebam da ih stanem perfektno na zemlji, tačnije da se ne pomerim. Ako se pomerim iz tog trika, Rada me poliva hladnom vodom. I naravno da se zna, igru sam nazvao Water Flip Challenge, jer naravno kao što sama riječ kaže, igra je sa vodom. I kao što možete da vidite, pripremili smo 2 posude, jednu veliku iz koje ćemo da zagrabimo vodu. Kao što možete da vidite, led već pluta po njoj. Tako da bit će zaista hladna voda, a sa ovom koficom, tačnije činicom, Rada me poliva. I još jednom da vam objasnim pravila igre. Znači, Rada meni zadaje trikove, random trikove koje treba da uradim, a ja moram da ih stikujem, tačnije da ih stanem perfektno, bez pomeranja. Ako ne stanem, ona me poliva hladnom vodom. Rado, zanima me samo da li ćeš biti blaga prema meni ili ćeš baš gledati da me što teže da bi me polila, kako? Pa možda na početku blaga, a onda će biti sve teže i teže. Ok ljudi, nadam se da će biti blaga kako je rekla na početku, tako da hajmo da pređemo na igru. Ok ljudi, hajde da pređemo na igru, a pošto nisam zagrejan, ovo će biti mnogo komplikovanije i teže za ostati. Ok Rado, hodi vamo. Nas sad zanima koji će to prvi trik da bude. Hajmo za početak, najlakše, backflip. Backflip? Može. Ok ljudi, hajde da pređemo na taj prvi trik, a vi mi dole u komentaru napišite da li ću uspjeti da uradim prvi ili ne. Naravno morate da pauzirate video. Nije fora da vidite šta će se desiti. Yes! Ljudi, uspjeli smo prvi trik. Ok Rado, pošto sam uspio prvi trik, mislim zapravo nije ni težak. Tako da, koji će trik biti sljedeći? Ajde, još nisi baš zagrejan, nek bude side flip. Side flip, može. Hajmo da probamo taj side flip. Yes! I ovaj smo uspjeli trik. I Rado, ova voda te još uvijek čeka, znači nisi uspjela još. I verujte mi da Rada jedva čeka da me polije, tako da Rado, koji je treći trik? Kork. Kork. Ljudi, ovo će biti mnogo teška stvar, pogotovo što uradio sam svega 2-3 trika od početka, tako da hajde da probamo i taj kork. Reši Radu, bre! Nije dobro, mora nešto teže. Yes! Ljudi, uspjeli smo i treći trik. Hladna voda i dalje čeka. Rada je neuspješna sa tim polivanjem, tako da nadam se da će tako i ostati. Iskreno, zašlo i sunce, tako da imam osjećaj da će mi biti mnogo hladno ako me polije. Trudit ću se da se to zapravo ne desi, ali nikad se ne zna. I ok Rado, koji je četvrti flip koji treba da uradimo? Na četvrti trik bude, ajde, malo za promjenu, gainer. Gainer možda. Može. Mislim da mi je to kao dosta lakše od korka, tako da hajde da probamo. Samo mi reci, je li Kick the Moon flash gainer ili standing kao gainer? Ne, Kick the Moon. Ok, može. To ćemo. Puno lagano. I ništa ljudi od polivanja sa vodom, tako da Rada će morati da se potrudi za tačnije da mi zada neki trik koji možda neću uspjeti, tako da uspio sam i ovaj. I ljudi, uspjeli smo da landujemo i Kick the Moona, da se ne pomerimo. Tako da, Rado, koji je sljedeći flip, pošto nisi uspjela da me oboriš sa nogu? I dalje. Ovaj put neće biti 1, bit će 2 i to nek budu 2 sajda. 2 sajda, mislim da mogu, ali hajde da probamo. Inače, imamo tu i publiku, pogledajte publiku čoveče. Mašite ljudi. Morao sam da obujem patike i čarape kako bi mi bio što mekši land, jer iskreno mnogo je tvrdo dole i desi se često da se ubodem, tako da bit će mnogo bolje, a vama će biti interesantnije jer ću više da se okupam. I više će stvari biti mokro, naravno.
I ljudi, stali smo i 2 sajda, tako da Rado, koji je sljedeći trik? Ne možeš da me pobediš nikako. Mogu. Hajde da vidimo. Nek bude standing 360. Opa, može. Mislim da to zapravo mogu, tako da hajde da vidimo da li se varam ili ne. Yes! Nije fair. Uspeli smo. Previše sam blaga. Ljudi, Rada ne može da me pobedi, znači mora izgleda nešto teže. Mnogo smo bolji od Rade, tako da hajde da vidimo koji će to sljedeći trik da bude. Samo ti me ne zezi. Pošto smo stali standing 360, koji je sljedeći trik koji treba da uradimo? 2. Šta 2? Ne 1, 2. 360. Iz kuta, znači skut 360. Kako god želiš. Može ljudi. Ovo će biti mnogo jak challenge, tako da imam osjećaj da ću se sad okupati, ali hajde da probam. To ti je olakšica, možeš da biraš. Može. Ko će biti okupan. Ljudi, jako težak izazov, ali hajde da probamo da vidimo da li je Rada u pravu, da li će pobediti i politi me, ili ću ja možda uspjeti da stanem na nogi. Ne! Opa, neko se skupa! Ne, bret! Brate! Ljudi, prvi trik koji nismo uspjeli da stanemo perfektno na nogi i vidite šta se desilo, Rada je jedva čekala. Samo da vidite njen osmeh na licu, ne bi verovali. Vidi šta si mi uradio. Kako ćemo sada radimo trikove? Kako? Moramo da nastavimo, ljudi, dok cijelu vodu ne iskoristimo. I kao što vidite, polijela me je vodom, majica mi je ono kao poprilično skroz mokra, patike naravno, malo i šorc, ali nema veze, nastavljamo dok ne iskoristimo svu vodu. Tako da, Rado, koji je sljedeći flip koji treba da uradimo? Sljedeći flip neka bude cart full. Cart full. Mislim da njega mogu, ali hajde da probamo, ne znam. Joj, ljudi. A za malo vidjeli ste koliko mi je falilo da ga stanem. Pogledajte šta mi je uradila. Pa sad će mi biti maksimalno teško da uradim bilo koji trik. Pa sad mogu i malo lakše. Ok, ljudi, ništa, prelazimo na sljedeći trik, šta mogu. Pogledajte ovo šta mi uradim. Pogledajte koliko sam natopljen. Maksimalno, brate. Ok, misliš šta sad, šta je tu je. Zaslužio sam, ali tako? Ok, Rado, pošto su mi mokre ruke, da ne uzimam telefon, ono kao opet, reci mi koji je sljedeći flip koji treba da uradim? Neka bude, kad si već mokar, možda i iz ovog padneš, neka bude premet backflip. Ajde malo lakše. Može. Ajmo premet backflip, mislim da to ljudi mogu, poželite mi sreću, molim vas. Yes! Nećeš me politi! I ljudi, uspjeli smo da uradimo premet i salto unazad, tako da, Rado, koji je sljedeći flip? Neka bude cart side, možda se više oklizneš. Može. Trava je zapravo jako klizava, tako da će biti i noge su mi natopljene maksimalno, ali hajde da probamo. Yes! Reši, Radu! Morat ćemo nešto teže. Ok, hajde, ja sam za. Pošto nam je baterija već pri izmaku, zadaj mi još jedan trik. Rado, koji bi lakši trik mogao još da probam? Premda sumnjam da ću i stati zato što je dosta mokra trava, ali hajde da probam. Ako nestanem, bukvalno imaš pravo da me poliješ sa celom tom kofom vode. Pa ajde, da ne bude stvarno teško, neka bude to B-twist. Nek bude rotacija, ali da nije teška. B-twist, ja mislim, ljudi, da nema šanse da stanem. Dosta me ponese u drugu rotaciju i onda će me povući će me dosta i mislim da nema šanse da stanem na noge, ali hajde da probamo, nikad se ne zna. Pa ja mislim da je vreme da se kupaš. Ljudi, znao sam da neću ostati, znači B-twist me uvek ponese u drugu rotaciju ili uvek sa njim kad radim vrtim nešto drugo posle 360, tako da u suštini znao sam da neću stati. Ali dobro, mislim, kako ćemo ovo preživeti, ovu kantu punu vode, ja ne znam, ali... Ajde da vidimo. Poželite mi, dugo već stoji, tako da možda se malo ugrejala. Pa, ovdje je voda, a
Čekaj, mogu da brojim bar. Ne, ja brojim. 3, ljudi, 4, sad! Da! A mene? Okupan je. Ljudi, kao što vidite, cijeo sam mokar, bukvalno nema više ono kao šta više da radim ovako mokar, natopljen sam, imam osjećaj da imam ono kao 300 kila. Tako da ljudi, nadam se da vam se svideo kontent. Ako želite još ovakvih videoklipova, napišite mi dole u komentaru, pretplatite se na kanal, lajkujte video i obećavam da ćemo prijeći, naravno kako budemo snimali ovakav video, ovakvu vrstu kontenta sa Radom, ići će sve teži i teži trikovi. Tako da ono, bit će i duple rotacije, sku double full, car double full, svašta nešto. Tako da ljudi, hvala što ste gledali video i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav! Brate, hladno. Ljudi, vidite ovo bukvalno koliko je majica natopljena. Pa sad ovo. Ok ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Idem da se presvlačim da se ne bi prehladio. Pozdrav.